turabashimira mwebwe mwese mukomeje kugenda mutwereka ko turi kubana hano kuri channel yacu ya Unique 97 TV Rwanda. Ni channel itugezaho amakuru agiye atandukanye ari gucaracara hirya no hino mu gihugu, n'amakuru mashyashya ndetse n'andi makuru yose abonetse uwo munsi iti yabatangariza channel ya Unique 97 TV Rwanda. Uyu munsi ni wa munsi ngaruka mwaka ku banyarwanda, ku basore n'inkumi bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Uyu munsi ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda ishami rishinzwe abakozi byashyize hamwe itangazo kubifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato ko kwiyandikisha ku turere no ku mirenge bizatangira tariki ya mbere Ukuboza kugeza tariki ya 31 Ukuboza uyu mwaka wa 2023. Abahamagawe ni abasore n'inkumi bujuje ibi bikurikira: kuba uri umunyarwanda, kuba ufite imyaka 18 kandi utarengeje 25, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba utarigeze uhanwa n'icyaha, kuba udakurikiranyweho icyaha, kuba utarirukanywe burundu mu kazi ko mu butegetsi bwa leta keretse warakorewe ihanagurwa busembwa, kuba utagaragara ku rutonde rw'ababujijwe kuba abakozi ba leta, kuba urindakemwa mu mico no mu myifatire, kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, kuba ufite icyemezo kigaragaza ko warangije byibuze amashuri 3 yisumbuye kuzamura. Ibyangombwa bazitwaza igihe cyo gukora ibizamini ni ibi bikurikira: ni indangamuntu, ni icyemezo cyerekana ko warangije amashuri 3 yisumbuye no kuzamura, ni icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire gitangwa n'ubuyobozi bw'umurenge, ni icyemezo cyo kuba utarakatiwe n'inkiko. Ibizamini by'ijonjora bizakorwa kuva tariki ya 2 kugeza tariki ya 17 Mutarama umwaka utaha wa 2024. Bizajya bitangira ku isaha ya 2 za mu gitondo. Aha hakurikira: mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Gicumbi ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Gicumbi. Mu karere ka Burera ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Musanze ni tariki ya 6 n'iya 7 Mutarama kuri stade Ubworoherane. Mu karere ka Gakenke ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Ngando. Mu karere ka Rulindo ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama ku kibuga cya Gasiza. Intara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyamagabe ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Nyamagabe. Mu karere ka Nyaruguru ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Ndago. Mu karere ka Gisagara ni tariki ya 6 n'iya 7 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Huye ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama kuri stade ya Huye. Mu karere ka Nyanza ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama kuri stade Nyanza. Mu karere ka Ruhango ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Ruhango ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Muhanga ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya Muhanga. Mu karere ka Kamonyi ni tariki ya 16 n'iya 17 Mutarama ku biro by'akarere. Naho mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Kirehe ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama ku biro by'akarere ka Kirehe. Mu karere ka Ngoma ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama Ingoma ku kibuga cy'umupira. Mu karere ka Nyagatare ni tariki ya 6 n'iya 7 Mutarama ku kibuga cy'umupira cya Nyagatare. Mu karere ka Gasabo ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama ku biro by'akarere ka Gasabo. Mu karere ka Kayonza
ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama ku biro by'akarere ka Kayonza. Mu karere ka Rwamagana ni tariki ya 10 ya 12 n'iya 13 Mutarama ku biro by'akarere i Rwamagana. Mu karere ka Bugesera ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya Bugesera, intara y'Uburengerazuba. Mu karere ka Ngororero ni tariki ya 2 n'iya 3 Mutarama kuri stade ya Ngororero. Mu karere ka Nyabihu ni tariki ya 4 n'iya 5 Mutarama mu kigo cya gisirikare cya Mukamira. Mu karere ka Rubavu ni tariki ya 6 n'iya 7 Mutarama kuri stade ya Rubavu. Mu karere ka Rutsiro ni tariki ya 8 n'iya 9 Mutarama kuri stade ya Rutsiro. Mu karere ka Karongi ni tariki ya 10 n'iya 11 Mutarama ku biro by'akarere ka Karongi. Mu karere ka Nyamasheke ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama ku biro by'akarere. Mu karere ka Rusizi ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya Rusizi. Naho mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ni tariki ya 12 n'iya 13 Mutarama kuri stade ya IPRC Kicukiro. Mu karere ka Gasabo ni tariki ya 14 n'iya 15 Mutarama kuri stade ya ULAC. Mu karere ka Nyarugenge ni tariki ya 16 n'iya 17 Mutarama kuri Pele Stadium. Iri tangazo mushobora no kurisoma kandi ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo www.mod.gov.rw. Bikorewe i Kigali ku ya 29 Ugushyingo umwaka wa 2023. Lambert Sendegeya, Koloneli, umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'igihugu RDF. Murakoze gukurikirana channel yacu ya Unique TV. Turakomeje kubashishikariza mwese mukore subscribe, share and comment kugira ngo mujye mumenya amakuru agezeho, kandi mukomeze gufollowinga iyi channel yacu. Ushishikarize mugenzi wawe ushaka aya makuru, ushaka amakuru mashyashya ajye ayagezwaho umunsi ku munsi. Murakoze kuri mwe mwese twabanye kuri channel ya Unique TV, kandi andi makuru azajya ageraho mashyashya tuzajya tuyabagezaho. Murakoze cyane. Nje wabagezagaho aya makuru ni Manishimwe Janvier, MNCUVEUOMNC. Ciao ciao, andi makuru nakagaruka. Ciao ciao.